Mau ngapain? Manjat pohon. Emang bisa? Emang bisa? Oh no. Ya teman-teman, Farisa manjat pohon bener-bener dah. Mau jadi apa Farisa emang? Mau jadi monkey ya? Manjat teman-teman Farisa tuh. Farisa naik pohon teman-teman. Pada banyak yang mainan di sini teman-teman. Dadah Farisa, ya pulang dulu ya. Ya, ya udah, bye bye. Sakit katanya Farisa teman-teman. Nggak bisa rekam turunnya. Soalnya Farisa harus dibantuin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you next time. Ayo kak, ntar aja. Kakak ayo.